Bulanın kurağında. Selamat. Selamat. Assalamualaikum. Балдарым, қыздарым. Аманшылықта, тыншылықта көрішкенге шүгір дейлі. Ден солыңарды қарағыла. Көп әлі қызлат бұл өрбегілі. Киноларды көріп, сериалдарды көріп, клиптердегі ұрышып кеткендерді көріп қызлат бұл өрбегілі. Анткені қыжылатшылық адамның ден солығын жейді. Адамда екі сезім бар, бири қам, бири пикир. Пикир мисалы, азыр мен телефоным жоқ деген бұл пикир. Қам дегеннен не? Ошол телефонду кантип алам деген пайдалы ой бул кам. Азыр мен математиканы жакшы билбейм, бул пикир. Канткенде математикамды жакшыртсам болот. Окушум керекпи, репетитор алышым керекпи, курска барышым керекпи, же эжеке менен кошуп иштешим керекпи? Бул кам. Түшүнүңөрбү? Кам менен пикир. Ошонун ортосунда бир сезим бар, кайгы деген, кыжалатчылык деген. Ушу кыжалатчылык ортого кирип алса, камды иштебей калат, пикирди иштебей калат. Заман такыр башка. Жылуу үй, шарттар бир топ эле жакшы. Мындай шарттар, мындай мезгилдер биздин убакта болгон эмес. Бирок азыр стресс көбөйт, байкадыңыздарбы? Мындай таарынгандар, кыжылат болгондор, өзүн өзү кол салам дегендер. Стресс деп эмне айтат? Мисалы биз кой кайтарат элек. Кечинде кой келбей калса, түндө чыгарып коет эле койду таап келди деп. Утулуп баштады да. Бул азыр койгондо атат. Мугалимдерди, окуучуларды Деп окуу боюнча да конкурстарды уюштуруп. Бизде 7 класстан да өткөндө Баккенданда 85 бала келди. 3 бала кетти, калганы калмады.